nan dam chon ha mo lungmali post thong chimnak in nan kut kanin tlai than na thong ni kum kulokum thum Vaupi ni lai thum jing lai thong chimnak kan rak thok than lai tu jing kan chim ding mi thong pang tlang tar cheu khat na chu apakhat nak dalan thong pang pek ronga kale PDF pasha SAC ra sang ni an tlai na apan hi nak pau khwa in kama khwa le a arak chok mi SAC ra sang bom tar mi puan ho nak in ra sang boi pan hi an thi Jimma bina SAC ra sang ni ruang umlo in siam ngan athak cha a kumngak chia pakhat nun nak aliam panhi hliam an twar palinak tapinggang khwa boi pa tal in arami SAC ra sang moto PDF ni anka pathum an thi meithal pathum an lak ti mi thongle thong pangdang nan raksalai ram chung thong apakhat nak dalan thong pangpek ruanga kale PDF pasha SAC ra sang nian tlai na sakai ram then kale myo peng ta si khwa April ni hlaini jingleya dalan thong pangpek ruanga PDF kale minung pasha an tlai na e pakhat hliam atwar te ra sang lai thong than nak pakhat ni an langter an tlai mi na PDF minung pasha pina moto pakhat tel in hriam nam la theory dang dang zong an tlai chi na kalemyo penga SAC ra sang ni ka nak antu chung phone line an phi khari ka nak antu nu April ni hlai khata phone line anga than tia kan thei apan hi nak pau khwa in kama khwa leya arak chok mi SAC ra sang bom tar mi ni puan ho nakin ra sang boi pan hi an thi makwai ram then pau peng pin chong khwa in kama khwa leya arak chok mi SAC ra sang moto chu mi pi hriam tlai phuni antar mi bom ni apo an hona cha ral boi pan hi an thi tia mi pi hriam tlai phu chung in ton vo ngei tu pakhat ne chi Vaupi ni riat jing swimilam pariat luka SAC ra sang thajang som nga tluk pin chong khwa chung in kama khopi leya arak chok mi na chu lam chan cheu an phaga mi pi hriam tlai phu tar mi bom ni apo an hona cha amun ral boi pani an thi pin a pakhat ni hliam atwar cha pakhu ku si in pi a kalpi chol asi tia thai asi kadau nak atal mi pi hriam tlai phu fon na chu MUGDF TYK RDF le RGF tang ti phu fon na an si tia an langtar apathum nak Jimma bina SAC ra sang ni ruang umlo in hriam ngan athak cha kumngak chia pakhat nun nak aliam panhi hliam an twar sakai ram then Jimma pin penga SAC ra sang ni ruang umlo in hriam ngan an ka cha kum hlei ni ngak chia pakhat nun nak aliam pin minung panhi ni hliam an twar tia thai ase Vaupi ni hlei ni jing swimilam panhi la somli ni tluka Jimma pin penga ummi SAC ra sang ni MM120 hriam ngan in shepe kung chunga aka cha kum hlei ni nungak chia ma PT anun nak aliam pin kum som riat tluk upa do ting yu hliam atwar tia thai ase Zaiman ka daw nak umlo in SAC ra sang battalion 28 sakhan ni shepe kung khuchung aka hi asi tia an langtar apalinak tapingkan khwa boi pa tal in arami SAC ra sang moto PDF ni anka pathum an thi meithal pathum an lak Vaupi ni hlai khata Mandalay Ramthen tongta peng tapingkan khwa boi pa tal in arami SAC ra sang moto chu ngyong u le min chian kar an phaka mi pi hriam tlai phu PDF ni an ka na i khwa boi pa tal in minung pathum an thi meithal pathum an lak tia min chian battalion pathum chung in ton vo ngei tu pakhat ni achim kan ma battalion pathum ni moto lampong in kan ngak i kan ka na nu moto tu chu akir than tia ming chian pengkom battalion pathum chung in ton vo ngei tu pakhat ni achim kadau naka atal mi pi hriam tlai phu fon na chu ming chian pengkom battalion pathum hriam tlai phu le ming chian battalion 1 hriam tlai phu BGF na an si ramleng thong apanganak Thailand ram Myanmar mi nu fa na panhi tha antong an public ni an kol Thailand ram rian tuan in alho fami Myanmar nu fa na panhi chu in khan pakhat chunga an ruak in hu an si cha mi that tu asilai tia ruami an pa chu palik ni an kol tia kan thai Thailand ram ni chwa lei lan puan pengkom in hlang in ummi Myanmar mi nu fa na an in hlan nak leng in athu ngam ngai mi rim ruwa thaile thaupo tampi mu asi nu pongkam ummi ni April ni hra tuan vo ngei tu palik sina thong an than chol na
mi thi ruak chu an zautika an lu le an tak puma tukvel nakliam he nu fan ha chu I khun chunga an thi kau kha an hu na ma pina thisen ane mi tan bozong an hu chi an thi na khi ni thum tuk ara unhu a atu bantuk in an hu na hi asi athi minu chu alwan cha January thaleu a pasal anai I hika in a hin in hlang in khwa ansa kumriat ngak cha athi mi zong anuni a umpi mi asi awa pa chu April ni Syria moto in achua kha in pani anhubik anhu nakasi awa pa chu mithatu asilai tia ro in palik ni an koleupi asi tia kan thai aparuknak Thailand ram a Myanmar ral zam ador mi chung in kir adu mi minung thongthum leng an kirtar na thong ni kumkul kum thum match thanu in Myanmar ram boy ronga Thailand rama razam dir hun in ador mi chung in kir adu mi minu thong thum le zala pathum na chu Thailand ram tuan vo ngai tu na ni Myanmar ram lai a an kir tar na tia kan thai hin ha pol chu karen ram shriam tlai phule SAC ra shankar ka da unak ronga Thailand ram a azam mi an sena Thailand ram talongwa se razam khema Myanmar razam kir adu ri lo mi minung zala somthum na pathum an umri tia kan thai tuzing kan thong chimnak chu ma vial hin kan dong tar ri lai nandi lak chunga kan lom tuk lungmuli post Facebook like and follow le YouTube subscribe to ading in kan som na